Ćao! Da li u show biznisu prevlađuju aplauzi ili zvižduci? Otkrićete u današnjem Celebrity magazinu. Ja sam Marina Koteski, a vašoj pažnji preporučujem priče o Milanu Stankoviću, Marijani Mateus, Romani Panić, Nini Petković, Michaelu Douglasu i Eltonu Johnu. Dakle, pred vama je još jedan koktel od priča i faca koji će vas sigurno osvežiti. Dobrodošli u Milicu na kvadrat. Iz današnjih šuškanja izdvajamo popevačica Romana Panić našla novog dečka. Džeterka Marijana Mateus dizajnira kupaće kostime za misice. Nekadašnja pop princeza Britney Spears na onaj svet želi da ide zaleđena. I dok su neki bivši studenti operacije Trijumf nestali iz javnog života, nekima baš lepo ide. Tako je Crnogorka Nina Petković snimila novi spot s pesmu Bezobrazno. Sasvim suprotno od naziva singla. U privatnom životu ova mlada dama ne ni malo bezobrazna, šta više. Sa njom smo se sreli tokom kratke posete srpskoj prestonici. Smatraju ga jednim od najuticajnijih ljudi Hollywooda. Za njega važi ona stara da iver ne pada daleko od glade. Reč je o glumcu i producentu Michaelu Douglasu, koji je od filmske zajednice u Njujorku nedavno dobio vrlo važno priznanje. On je jedan od najuticajnijih jet-setera u Velikoj Britaniji. Pop legenda koju je engleska kraljica nagradila titulom sera. Reč je o Eltonu Johnu koji 3. juna stiže u Beogradsku arenu, zbog čega ga gledamo i slušamo u rubrici Zvezda dana. To bi bilo to, dragi moji. 20 minuta zabave upakovano u još jednu epizodu Milice na kvadrat. Nove priče o zvezdama show biznisa Jovan Medić priprema za sutra u 8 uveče. Reprizu ove emisije možete vidjeti 30 minuta posle ponoći, ali i sutra u pola 3 popodne. Vidimo se i na Facebooku. Do gledanja. Ćao!